Imvura imaze amezi 3 igwa muri Nigeria yahitanye abantu 65 kandi yagize ingaruka ku bagera hafi ku 330,000 mu gihe uturere twinshi tw'umurwa mukuru Niamey tukirengewe n'amazi nk'uko leta yabitangaje. Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo yibutse George Bizos waburaniye Nelson Mandela mu manza nyinshi mu gihe abarwanyaga ivangura rishingiye ku ruhu apartheid bari mu bibazo. Bizos yitabye Imana ejo kuwa gatatu afite imyaka 92. Muri Guinea, abagize urugaga rw'igihugu ruharanira kurengera itegeko nshinga bacitsemo ibice hibazwa niba bagira uruhare mu matora ateganyijwe ku itariki ya 18 y'ukwezi gutaha kwa 10. Perezida wa Liberia George Weah arifuza ko hajyaho amategeko akarishye yo kurwanya icyo yise icyorezo kwifatwa ku ngufu ahanini bikorerwa abana n'abakobwa bakiri bato. Naho mu Misiri, igitekerezo cyo kugira ikipe y'umukino wa hockey kirabonwa na benshi nk'igisekeje, keretse kuri bake cyane bakina uwo mukino bashakisha uburyo ikipe yabo yakwemerwa imbere mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga.